Nkwaye ikaze kandi ndagushimiye wowe udahwema gukurikirana Umuco Wacu TV ku biganiro byiza bicukumbuye ku muco n'amateka by'u Rwanda tubagezaho hamwe nanjye Baryinyonza Bashirangabo. Nkwaye ikaze. Nkundira uyu munsi tuvuge ku mateka y'Ababiligi. Ababiligi ni umwe mu bakolonizateri bakolonije u Rwanda. Ababiligi bateje ibibazo byinshi u Rwanda. Ababiligi bateye impfu nyinshi mu Rwanda, umubabaro mu Rwanda, ubuhunzi mu Rwanda, ubukene n'ibindi. Bijya guturika bagakoma Rutenderi ni mu mwaka w'1900 nibwo Ababiligi bakase imipaka igabanya u Rwanda na RDC. Nuko uduce tujyana n'abaturage batwo. Nimvuga RDC wumve Democratic Republic du Congo. Ubwo bivuze ngo uduce twajyanye n'abaturage batwo bagahinduka abaturage b'icyo gihugu. Utwo duce twagiye muri Congo ni Masisi, Rucuro, Itobwe, Uvira, Kivu zombi, iyepfo n'iya ruguru.